Loron dia maluk sirah sur malu faleho ami iha programa editorial. Hanesan bye-bye iha programa editorial ami sefo saiko naba kunti udu husi publikasaung editorial iha jurnal STL edisaung kinta lorong sanulu racing ida fulan Mayu tinan rihun rua nulu racing tolu nomos informasaung nebe jurnalista STL rekolya no publika ona iha jurnal STL edisaung ohingnian. Diak maluk sirah iha publikasaung editorial iha jurnal STL edisaung ohingnian kualia kona ba respeito líder nasional dever ida ba sidadang hotu ya tu hatene klian kunti udu husi editorial idane ihona haunia sorin editor senior jurnal STL Mikael Malimau loron dia dia kiha publikasaung editorial iha jurnal STL edisang ohinginian kualia kona ba respeito líder nasional dever ida ba sidadang hotu kunti udu husi editorial ne oinsa dia ke continuo si editorial ohinian ho titulu ida respeito leader nasional dever ida ba sedadon hotu ida ne relasiona ho sedadon veto ida penlalaisne koleat ba itenya leader sida tolok ba itenya leader nasional sana nagus mau Presidente Republika Ramos Horta. Ita auto tengki respeta baitanya leader nasional sila nebe ia itanya nasional Laos leader nasional deit mak ita respeta mai be ita auto mos tengki respeta malu. Tamane maka notice ini importante tebes atau pohatene pahanuin ba sila dan hoto labele ita tengki respeta itanya leader nasional silane ida nema kasuntu ida importante atau ya stel edisan ohinian oin sama ke mau hotu ya consideração ba iha consciência atau respeito ba itanya leader nasional silane ida nema importante tebe sa ba ita hotu ya nasaune oin sama kita bele respeto itanya leader nasional sida nomos ita rasik mos tengki respeta malu. Oke dia ita tene kata halo kita respeito ka respeita entre ita ema humana serne sempre idane laosin sa materia ka ene beke ita feng heta wang di sekolah mai be halo kita ita hatudona husi ita kikira ka husi ita mai husi familia ida sempre inang amang sempre hanoring ita tu respeita malu respeitamos ema nebe bot di ita. Oke dek ida nema ka conteúdo husi editorial iha publikasaun jurnal STL edisaun ohingnian. Ita hakat falba informasaun nebe jurnal STL publika hanesan bye-bye jurnal STL iha pagina sanulu resen rua honia rubrika oin. Ita hahu iha pagina dahuluknian iha neba iha informasaun endeng primeiro maka rohak solo kelamai Timor Leste dia kliu investiga. Tirmai governo prevê rihun atus tolu lima nulu di comemora 20 de maio. Tirtang mai Alcatiri semak ukun combate korupsão. Idatang mak Indonesia komitmento apoio adesão Timor Leste ba ASEAN. No tirmai governo lasimu atleta lori medalha mai Timor Leste. Ikus liu maka sanana sempre hamutu ke povo. Dia kus informasaun hirak na informasaun nebe sai headline ya pagina dahuluk niang maka rohak solo klamai Timor Leste dia kliu investiga. Itambah sama kredasaung STL hili titulu idane sai headline ya pagina dahuluk niang. Dia ke titulu idane rohak solo ka lama Timor Leste dia kliu investiga idane asuntu idane be Laos phone idane ya kuala bibi kona ya parlamentu nasional ema atau osi akademis tidak masa kuala fatena ka asuntu idane tambah saida ka ema hotu kuala kona ba asuntu idane rohak solokne tambah rohak solokne ita sosa ho osan powunya osan nasamnya nebe rone tengki iha osan barak mang sayona mai beto agora povo hein to ara tinan lima tia besik tinan nenona rone sedak mai itenya mamot Mari Alcatiri hanesana Presidente Raiwa, ex-presidente Raiwa,
nebe nia promete na paten rone atau mai. Pendau nia kuala Ya, finalis nia deklarasi mo sa nia tetekan. deklarasi nia kuala tan rone atau mai ya bulan November tinan ne o bulan Janeiro tinan oin. Si. Ita hein kata ka buat nebe nia kuala ne bele realidade iha bulan nebe nia temine. Mai be ema balon si NGO sira Sociedade civil, akademik sira idane kuala boso. Ya kuala boso ketambah kuala bibi kona rone atau mai rohak solok. Terus rohak solok atau mai hak solok ba pobut sira mai. Mai be to agar rone silok mai helde. Osam parak maksayona idane maka si akademista balon po opinion po anoin kata ka sebele karik kazu idane investiga lagi meski alkatiri hatete ona rone sei mai ya bulan November o bulan Janeiro tinan oin mai be sebele karik halo investigasi lagi halo investigasi atau hatene kata semak los semak salah. Tamane maka notisia ini ya importante tebes atau emang hatu kuala nafatin media sira mosa akerek nafatin fosa nafatin tambah idane sosaho orçamento menebe mai husi povo orçamento geral estado. Cada tinan sempre aloca heldet ba. Las. Idane maka informasi ini importante ba sira nebe responsable ba asunto idane bele bele ya responsable bale on sama ka rone bele mai. Oke, dia kira maka informasi headline ya pagina dahulu nian kona ba rohak solok. Tirma ita hakat fali ba informasi ya pagina ruan yang honia rubrika politika no lei. Hena ba primeiro informasi maka diferencia partido la bele sai inimigo. Tirmai facilita pasaporte Timor-Leste ba ema estrangeiro. No idatan maka governo phone hadiah infrastruktura. No ikusliu Hospital Nasional Guido Valadares submete lista funcionário hospitalnya. Dia ka hus informasi hirakna informasi na besai headline ya pagina ruan yang maka diferencia partido la bele sai inimigo. I conteúdo hus informasi na wensa. Conteúdo si informasi ini atau hati apa hatene kata ka ya Timor-Leste ita ya partido barat agora daun partido sanulo resin itu maka halau sirenya kampanye ya Timor-Leste toma atau sirenya programa ihane atau puatene kata ka Timor-Leste maski ya partido barat maski ya ideas ideas lahanesan mai be labele sai inimigo ita hare realidade kata ka partido siranya hansan sai pale be inimigo sira trata malo kalahat ba malo idane maka ita pahatene kata ka Timor-Leste ne opta multipartidario partido barat ideas barat mai be siranya Hanoi siranya Bijau ne idade Bijau atau oin sama Timor-Leste ne sai nason idane dia desenvolvido dia tamane noticia idane atau Hanoin ba partido hotu ba Timor Wantomak kata ka maski iha diferencia partido sirane mai be objektif ini idade objektif ini idade sama partido sirane halau sirane programa atau eduka itanya ba povo sira atau eduka sirane militante sira atau halau atau partisipa iha desenvolvimento nebe agora dalam ita laela agora ita tama ona tinan luan resin Timor-Leste restaura ona ninia independencia emang hotu partido hotu tem que tahu opinião tahu ideia samu to insama Timor lori Timor neba idane importante noticia idane atau ko alia konawa idane
Maski sira leader serne habri iha partido de bela hanesan. Mas bem importante maka desenvolvimento Timor ne bawin. Dia kira ne maka informação iha página ruanyan tirmai tahakat ba página tolu honia rubrika cidade no crime. Iha ne ba primeiro informação maka sente prejudicado vídeo espalha bele hato queixa. Tirmai lori katana tafen amiasa cadeia tinantolo. Datang maksidadang tolok leader kumpriona sela oras hitunulu resen rua. Tirmai maung lori katana amiasa feto. No ikusniu maka husu governo comemora 20 de maio ho comunidade. Dia kusi informação hirakna informação no besai headline maka sente prejudicado vídeo espalha bele hato queixa. E tambah sama redação estel hili título idane sai headline hi página tolunian. Dia ka título idane ka seia relaciona ho caso ida sideran feto ida nebe penilais ne koleat ba itanya leader nasional tamane maka se emahoto tu serit mak senti ia prejudicado video nebe espala ia media sosial bele hato isa ba polisia ka ba parte kompetente sira tenene be sira si parte kompetente bele ala investigação o bele husu ba emane be hasai video ne tamba idane viola emanya direito tamane maka informasi idane importante tebes atau pahatene ba ema hotu labele halo video nebe video nebe konaba emanya Morris video nebe la itu ka ema ya ema hotu sida dan hotu senti IEC maka anza senti ia prejudica konaba video nebe espala ia media sosial ema hotu hare nebe hato kisah idane makin importante ba tu redação hato ba ema tu atau bele sama ka se ia video hansane acontece bele atau kisah ba partner kompeten. Tapi tahare kata iha hane song hinta buat mensiona relaciona ho idane video idane nebe viral kata iha sida daung ida maka halau kuliah lia fuan ad ga hasai lia fuan mal ba leader nasional sira i husi investigação balun nihan kata sida daung idane tamani ho moras mental tamane mak nasir dalam rumah ita sira la moras mental ne mak hasai kali video sa tamane oke dia idane maka informação iha página tolunian Tirmai tahakat bapa zinahat honia rubrika edukação no maniora. Ihan bahia informação tolo. Primeiro maka dit gradua estudante finalista hitunulo racing nen. Tirmai edukação Timor Leste iha problema barak no ikus lima maka 10 natalis isfit badala sanulo. Dia kus informação tolo ne informação na besai headline ha página edukação ne maka dit gradua estudante finalista hitunulo racing nen. I conteúdo hus informação na wensa. Continuo si informasi ini horsei ke di Institute of Technology Handensan Ensino Superior Privado ida nebe ninia presenza tinan ruan luresin ida ona ia Timor Leste durante tinan ruan luresin ida ne sira halau sirenya anesana proses aprendizagem proses aprendizagem nanti eduka Timor Leste sai matene ema barak maka saya si diit servisu ya patin nebe horsei sira celebrasinya dies natalis badala ruan ida nomos sira mos halau seremonia graduação ba estudante finalista itu no resinen inclui mestrado na indua tamane kita agradece ba di IT nebe servisu untuk mos STL ya tinan barak nyalaran parabéns basira espera katak itenya servisu untuk continua na fatin nomos ita parabéns mos ba docente sira nebe graduado sira docente sira nebe po sirenya conhecimento matenek ba
Timor Ansira sai matene ka iha area oin. Espera kata ka sedit mos ninia contribuição makas ba desenvolvimento na saun idane tambah sira investe orang matene ka iha sirenya universidade. Iha orseg yang nene ceremonia graduado ne ba finalista hito nuluri sini kali dia editor iha conhecimento tambah sama ke número ne sana kau. Di IT ne tinan-tinan halau seremonia dalarua. Graduação ba des loron des bulan Mayu tinan sira halau tambah idane sidane loron Morris di hari ya dia des tinan 2002. Tambahnya tinan sira sempre celebra sirenya Loran Morris ne. Depois van hira sira celebra sirenya tinan Morris ne. Siramos iha graduação finalista sira. Depois ia bulan Novembro dua tinan Loran 29 tinan sira halau siranya seremonia graduação. Nebe ita hein katak ia bulan November mai sira sei graduatan Timor Ansira nebe remata ona siranya studi di. Oh, tambah nema kayak pulang Mayu ne sira fo graduação ba finalista hito nulu racing nen tambah se graduação prosesso graduação tu irmã ne se pulang Novembro tan. Laos. Oke, dia kita nema ka informação ya página hatnian tu irmã ita continua ba página 5 honia rubrica Saudi. Hene ba primeiro informação mak fo empréstimo tokong 5 nulu hari hospital tolo. Tu irmã Ministério Saudi simo equipamento oxigênio concentrator hat. Idatang maka Zunyu Centro Oncologia Hospital Nasional hahu operaliza no ikusliu Filipina sefo bolso estudo ba PNTL. Dia kusi informação hirak na informação nebe sa headline ya página Saudi niang maka fo empréstimo tokong 5 nulu hari hospital tolo. I conteúdo si informação na wensa. Conteúdo si informação di dane ita to atene kata ka equipamentos ka facilidade ba ya di Timor ba Saudi ansa hospital ne importante tebes agora daun ita poin iha hospital bot Hospital Nasional Guda Paladares nomor sa hospital iha bako hospital ya Suai mai be ita sei persijatan hospital tamane mak Banco Mundial atau for orçamento hansa empréstimo toko 5 nulu ba Timor Leste atau Haritan hospital bot tolu hodinune atau atendimento ba emamora silane bele pastilio ita espera kata kabainira hari hospital tolu ne bele mas hospital idane belia Hodinune ita lalikaona haruka itanya emamora sila baliu. Idane mak importante. Tambah ita haruka ema itanya ema sila paciente sila ba haruka baliu ne ita ting kasaitan orçamento mar. Tambah ne maka ita agradece tambah Banco Mundial mos ia ana sampo contribuição mas que orçamento ne hansa ita DB lah hansa DB DB mai be nia ajuda atau orçamento ne sama kita bele Timor Leste bele Haritan hospital tolu. Ini sita katak tuir plano tu hari hospital tolo ne ya municipio Lautem VKK no Ermera. Las. Oke, dia kita nema ka informação ya página Saudinian. Turma ita continua ba página neng honia rubrica ekonomia. Ihana ba primeiro informação maka folin sa sangsai husu governo halo intervenção. Turma Feira Nacional GPM triste menos rendimento. Datang maka tama ASEAN Timor Leste bel iha moeda rasik. Tirmai companhia abandona projeto dificulta agricultor acesso ao mercado. No idatang maka autoridade aduaneira
FMI colheita milhão rua nulo recém 2,5. No idatang reportagem husi Zekua konaba presença WTO e a Ásia no Pacífico facilita comércio mundial. Dia kusi informação hirakna informação besa headline ya página ekonomi yang maka Polin sasansai husu governo halo intervenção. E sama-sama kredação estel hili título dan esa headline ya página ekonomi yang. Dia ke titulo idane redação forti sayansa headline news iha jurnal insan opinion. Tambah kita waktu atene kata ke iha pulang hirap liwa atina dana governo implementaona tasa tasa nebe ninya impactune sasang polin sasang saya ada daun hodinune itenya powusira nebe emakidit layak sira hakilan napaten tambah sira atu idane impactune ba sira nebe negosiasi sira sira nebe isa iya osan igane ne la perkara tambah idane maka asunto idane saimos partido balon ansan materia kampanya ita atene kata ka partido balon atau idane iya ansan sirenya materi kampanya semak akara kaya polin sasantun hili mak ya partido idane semak akara ka polin sasan saya napatin hili maka partido idane nebe mais ita akara kata ka polin sasanne sama ka governo phone maine atau hari bele hatun sasanne para itenya fokusiran nebe kebiklek ne bele sosa sasan nebe sira persija idane mak importante. Oke, mus biban kalai ho tempo governação do walu ne bemak basic ramataona governo agora da daun ne halo intervenção. Hahane ne governo agora da daun ne la ya tempo na atau halo intervenção na mai be italhatene se sira bela intervenção ne dia klitan ne ita agradece mai be sira la ya tempo na atau intervenção Terlalu masih ocupado com campanha? Assunto idane ita espera kata ka governo phone maine sema atau ukuna nason idane sira tengi halau idane. Tengi tahu prioridade ba assunto idane. Oke, dia kita maka informação iha página nenyan. Ita continua ba página itu honia rubrika ba página especial lição parlamentar tinan rihun rua nulu resentolo. Ita continua ba página bahasa página walu hena ba ya informação ida kona ba hak solok tak kunjung datang lebih baik investigasi. Dia turma ita continua ba página sia honia rubrika opinião. Ita continua ba página sanolo honia rubrika geral hena ba ya informação ida comunidade kaikoli consume be raiokos. Editor iha conhecimento ton kona ba informação ida ne? Komunidade sirane be komunidade kai koli konsumo be raya okosa idane sama atu poatene ba itanya gubernur liu sirane be toma kontak kona ba bemos ne ita tu atene katak durantene powo hakilar kona ba bemos iya laos ya dile dia munisipio mo sira hakilar kona ba bemos nune sama ka itanya gubernur ne bele po atenson makaso kona baidane tambah idane ia relacion ho imanya Saudi. Banhira maka konsumo be foer ne bela apeta basis ini sirene Saudi. Idane mak importante apa tepatene ba itanya nai ulun sira atau taumatan ba kona baidane. Kai koli kataknya iha sidadi dili. Nemak enfrenta tena bemos sene oisa ho área rural sira. Oke, dia kita nema ke informação ya página sanulu ita continua ba página sanulu recém ida continuação ya ba informação ida kona ba desenvolvimento turismo será o Claudia. E tu ir fale mai ya página sanulu recém rua página ikusnia honia rubrika figura. Ya ba ya figura nasional ida Abril dos Santos José Mercado Halilaran sai árbitro futebol. Dia que Abril dos Santos mane klosang ida ne be maka Morris ihalikisa nia fahe nia experiência
haho wanghira nia mai husi ni experiência nebe moro katak nia mai husi mercado halilaran to ikus nia bele sai árbitro futebol dia maluk sira ida ne maka informação nebe jornal STL publica ba maluk sira nebe maka karakatene klean conteúdo husi título hirak nebe makohin ami fosayona bele acesso iha jornal STL edição ohinian maluk sira ida ne maka programa editorial husi studio hau Zefa Parada amutu ko equipa nebe serviço hato obrigada e lorondia